kasih hasil sa kanyang kataan. Murah-murahan yang para kasih Allah Ta'ala katuni hukumatu iban si pangmulan na to at pagkainaw na to kanan po Allah Ta'ala. Kami ako mga kakasih, hindi na ako magbalungay kung patuloy kapatot ang puro kuliah, puro kalasahan na mo hindi pagbabati laon. Magpasampay sinama natin Allah Subhanahu wa Ta'ala sa arda mamulan sa katunibataan pati harap pag-aarama. Amuin kabiaksahan pagkamukansing kita di hatiranan. Doon nakahawak niya at tawagan daran magsumpiang ng mga sila mo hindi magpagkahali ang hawak niya. Orang-orang kay para kasi Allah Ta'ala ilmu doon kaniya ang mulia sa si panguran niya menyusat yakay niya dan keridaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alin ako palugay mga kakasih tumpal ko kapatot ang mulia puro karasaan wa darwaing dengan Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman kol sa niya kumaas bal yatafaddal siyadatuhu ma'juran mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauliday dito mga kakasih sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yari na isab kami mga kamaumasan sing kamu. Yatud namo na isab maun pahadarat sing kamu. In ganap pengajian bungasin pag-iman. Aula na tong bungasin pag-iman. Antara sin beriman usug iwan sin beriman babae. Mga kakasih sin Allah Ta'ala, in pamuunan ayat pengajian na to haruman ini, ayat suratul Mulk, ayat hangpu tagdua. In ayat ini mga anak ko atiranan
pamulan sang katu taniu dengan Tuhan taniu Rabbul Alamin. Bukun pamulan sang antara sing kita niu magkahi. Bang taniu tay maun in mumungan pamulan sang simpagkahi papagkahi in pamulan sang katu taniu sinallahu ta'ala inukuman niya magdusa kita niyo bang nato di tay maun. Palman si mahasub si mahatinggi innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib sa bunnal tuud in bariman usuki ban bariman babai in waktu nila kabuhi nila in waktu nila dum iban sinadlaw piyakay nila hatiranan kabayaan sin Tuhan. Sabab karena mabuka sila malugpas sing karayawan hantara niya iban sin Tuhan niya. Karayawan niya hantara niya iban sin pagkahin niya. Karayawan niya sa lugay niya buhi. Iwan karayawan niya dahon din nga kabuhi pagkamatay. Mga sila bariman usog, iwan bariman babae, yakhshawna rabbahum. Nagmamabuga sila pa Allah subhanahu wa ta'ala sin waktu rum iwan waktu adlaw. May ta'yad to mga kakasisin Allah ta'ala bihatin kahantang niya. Karena tiyanto nila in nagpapanjari kanila singkabuhi nila iwan singkabugunahan singkabuhi nila Rabbus samawati wal ard nagpapanjarihan silangit tiban lupa aula na tagpapanjarihan sing kakugunahan nila kagugunahan nila dunya dahun iban hibin yakhshawna rabbahum bil ghaib nagmamabuga sila pa Allah ta'ala hapakarajaan ghaib nagsasadya sila hakabungi dahon palong kubon di nakagunahan magsadya ang kabuhi dahon pakabuhi bang kagunahan magsadya ang kabuhi usalo na kabuhi mga anak po labi pagsadya sing kabuhi dahon pakamatay imbariman usog iwan bariman babae biulansangan nila yung jantung nila. Biulansangan nila impito ang gautabaran nila simpamulansang dengan Tuhan. Haparakala raib wala kita sin mata nila sarawa piyag parat sayahan sin jantung nila. Na mga Tuhan, mga anak po atiranan, hisiw-siw, dahil nga mga bangsa muslimin, usugiban babae, iamalan nila impamulan siyang yadto, lahum mawpiratun wa ajrun kabir.
aun kanila tiatara masintuhan. Aun kanila siyasad dia sinallahu ta'ala. Bangkau kuyaran aun tiatara makaimu, hirihil simpagkaimu. Suway lawi ing kuyagmu, sin tiatara masintuhan kaimu. Hiwin si manusia ing kakaya-kayaan di dunia ini. Bang siyamig na rin dunya ini, way na kaniya. Bukun hat way na kaniya, bukun na kaniya. In suku-suku niya ra, amura in mara niya, kabayaan sinallahu ta'ala, iwan kiyawin niya, nakahutang-habutang kabayaan sinallahu ta'ala. Uno yan tuan, lahum maghfirah. Tiyatakamahan sila sinallahu ta'ala kaampunan. Magkarunahan ni masa na to ini magampuni bang magmaat. Sabab, yari kita niyo hapit na. Si maudin pagigil, iwan pagjangki. Si maudin pagjuri si manusia pakania. Kaya lupahan nila ing kaampunan tiatara masintuhan kanila. Bukun pahat bihat turagbus wa ajrun kabir. Tiatara mahan sila tumbas sa lagu-lagu halawm singkubul hamaksar sambil dumagpak sila pahulaan kapkal janji sinallahu ta'ala kanila hawang man sila magad hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sababian mga anak kapuatiranan, inbungasin pag-aiman, habang sa usugiban bang sa babae, adamu irtiyabul ikhwan. Di niya kakausan, di siya makakausat tayo manghud niya. Tay manghud niya pag-aaramat, iwan tay manghud niya hang kabutangan sila, hang karahim sila, indua tay manghud niya to, di niya karausan. Inmangi. Di niya karausan magmangi. Langgong niya habulalan sintuhan. Bukong sila naggulal, ba't matawad naglanggong biyahon, ginisan ng gulalan. Hinda kuya, hinda ati, ginis-ginisan na. Sa ing gulalan, sinallahu ta'ala, bang Tuhanin maggulal, ang paiyara ding gulalan yan, karayawan dunya, iwan karayawan adlaw kana-kana. Bang piyag guna na to, naghampitin tao, singgulanan sin sila magkairiha dunya, magkarunahan kita ni gulalan dayaw, dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Bariman usugiman bariman babae, di niya kakausan igilon iwan limutun. Intay manghud niya hagulalan sintuhan. Iwan sinlanggong nila hangkarahim sila. Tadi mga tuwan. Unim beta sinallahu ta'ala. Hasuratu hudurat. Ya ayyuhalladzina amanu. Tiyag sinallahu ta'ala yung bariman. Bariman usuk, iban bariman babae. Pabila un partawakan sintuhan na bariman usuk, iban bariman babae. Kakuyakan dunya, iban kakuyakan adlaw akhirat.
Bangin tao kimuyag. Taron siya simbakay niya. Taron siya sinang kaupis niya. Magkarunahan kita ni ukuyag tatawagan dengan Allah Ta'ala. Biar sinayatin. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kasiran minadh-dhann. Tiyawag sila Allah Subhanahu wa Ta'ala mga bariman at tasabbut. Patutugon sila asal na sila tutug. Tutug kamu hakabayaan sintuhan niyo. Ay kamu mangibog hakita si mata niyo. Nagpula puti. Sa doon kamu hakulur kabayaan sintuhan. Ijtanibu kasiran. Unin pertawakan sila Allah Ta'ala bariman usog, bariman babae. Paghali kamu. Pag-anib kamu, sin pag-anib iwan paghali sa taud-taud. Sa taud-taud din beta. Hisin nagbaita Tuhan. Hisin papahaliun bariman usog, iwan bariman babae. Bunga sin pag-iman nila. Naghali sila sin paghali sa taw-taw. Maita khatirun fi nafsi wa khatirun fi jasadi kana apabila siya rin maghali dagpakan na siya sindi niya kabayaan. Dagpakan na siya sin problema rin niya nakarausan halulayon. Biasin masanatuin. Di na sa ini karausan sin manu siya halulayon. Bahang sila rin mahinang bariman sa mula. Maita, naghinang atulan sa kaniya-kaniya. Inilaw na yung problem, ini yung solusyon. Ubus na biyayta sintuan yung marayaw ini, imangi ini. Ijtanibu kasiran minadh-dhann. Pag-alib kamu, tangkis kamu sa taud-taud dahil hapagtuhuma. Dahil nga sa babyan, imbariman usog, ibambariman ni babae. Tima tangkis di nga pagtuhuma. Maita sababing pagtuhumayan manglarak sing karayawan. Karena yung pagtuhumayan manglarak atay, manglarak jantung. Makusog deng simbahan kaya hulog aula Japan. Imbahan kaya hulog aula Japan labi rahang gatus ngayon patay. Ini buku nang gatus ngayon mapatay mangin tauri magani. Sa laksa mapatay tao sa buhi siya patay inatay niya 7 patuhan. Ijtanibu kasiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena ing kamatauran sin pagtuhuma. Sin pagangan-angan pamangi. Bukun dosa sibi-sibi, dosa rapula. Masunugin lang sing kauman di karausan patayunin kayo. Bukun sunog bay. Bukun na sunugin kabun.
nasunugin jantung si manusia, magtuhuma pakania iwan magangan-angan pamangi pakania. Imbar iman usug, imbar iman babae. Kauhaan tagupat kajam tiang kisan nilad. Coba bunga simpag iman nila tawakan sintuhan kanina. Ijtanibu kasiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ismun. Dosa patuhan. Dosa halang simpagula. Hikaru wa bi'ita sinallahu ta'ala. Wala tajassasu. Ay kamu manungok. Ay kamu manibsim. Ay niyo pa'y pakaradyan si pagkahini. Ay kamu manibsim pakaradyan si pagkahini. Kaya bukon nanungok. Bukon pananibsim aktual. Labi siya handang simbam nahulog wala jipun. Labi lang gatos ngayon patay. Ini salak sa kumangi pikilan sintaw. Auratin nas. Kaairan. Iban kamaruan si manusia. Imbar iman mumus, imbukun bar iman di magmumus. Ijtanibu kasiran minadh-dhann inna ba'da adh-dhanni ismun wa la tajassasu. Ini kedua. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Pagtawakan sinaw Tuhan kanila papaalipun. Inna ganib da bariman usugi wa bariman babae. Ini katung ay kamu magsabot pamangi. Diurungog simpagkahin niyo iban wala. Bangkaw nagsabot mangi harurungog tumpalak. Bangkaw nagsabot mangi wala diurungog. Igil iwan jangki iwan limon. Imbar iman usug iwan bar iman babae nila mahinangib. Maita. Paman sinallahu ta'ala. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Asubuhan niyo kunimbaran niyo. Pangasubuhan niyo pakatiluakan. Aw na tao makaraos kumaon unod sintay manghud niya patay. Injawab niya way. Misan bukon patay unod sintaw wahi luto unod na kumaon. Mga tuan ingi sinto na sabot. Aula na ini katungo. Bangyad turitang kisan si manusia biya siya singki maun unod sintay manghud niya patay. Aturan yung mga anak kapo ini sa waisan inu si manusia. Kaya inu-inuan si manusia biyaw dinakulong niya magpabusti, magbalik. Amilaw na inangunay kaupat, di na ako mabaya. Dahon ko na lang na magsagay barangay, dahon ko na magsagay doktor. So, mga lang na nakaupat na kita injeksyon na. Nainyad to tao, iwan tao, kapag diskasan. Ang paimbiyaita sinallahu ta'ala riha ayat ini. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum
wayron tuod makaraos tao kumaun unod tao patay. Sarawa mga tao nagtuhuma. Himinang sintuyad to. Kaya lanaban sila kimaun sinunod patay. Dahil nga sabab yan, mga anak po. Inbariman utso, giwan bariman babae. Kauhaan tag-upat ka dyan. Jiyajarahan nila, monitor nila, kauhaan tag-upat ka dyan, bukon dugo nila, bukon siyugar nila, biyaw nagdarahin tao, tiap-tiap ang katao. Parahan sin ama lang niya, rakaw pagkikita mo sin ihi mo, para dakaw pagkikita mo sin asin mo, dakaw pagkikita mo sin siyugar mo. Sa kawatuan, kaya lupahan nila magdasim biyayta sin Allah Ta'ala kauhaan tagupat kajam dihayatin. Mga anak po, sadda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis akhrajahu Muslim pagpakuyag dakato tani. Magkagunahan kita niyo kakuyagan day nga Tuhan. Biya dagbuski mo yag na din tao rin nga tao. Aw laki mo yag na din tao rin niya signal niya ay ni. Kakitaan nin tao Washington. Kakitaan nin tao Arab. Nauno yan. Tubtahu abwabul jannah. Sabda sin Junjungan alaihi salatu wassalam, ukabun sin Tuhanin lawang surga. Ang pawairon mabaya panalka. Ubus na piyangasubo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mamasan niya. Ipangasubo na to amasan na to yung mura. Tubtahu abwabul jannah Yaumul Isnain wa Yaumul Khamis. Ukabun sin Allah Ta'ala illawang sin surga haru adlaw. Adlaw Isnin iwan adlaw Khamis. Fayaghfiru li kulli abdin la yushriku billahi syai'a. Ampunun sin Allah Ta'ala yang katan manusia. Amin wala nakapagsirik hang sulagun. Illa rajulan. Hindi na ampunun. Amurain usugi bambaga ini. May sila hindi ampunun. Kanat bainahu wa baina akhihi sakhna. Sabab insilayan aun parsaggaan hantara niya iwan sin pagkay niya. Pindingon in pagampun kaniya. Pindingon in pagdasin amal niya. Pindingon di siya makasunod. Misa na din maglain doon ha mulaon. Kaya para, ang senyor, sud na kamulong na muna. Naimbo kong senyor. Na mabihahad din adlaw susunod. Long mo senyor na ako paunahan yung ako. Adlaw Isnin. Iban adlaw Khamis. Hindi da ampunun, hindi da makasuod, hindi da rahonin amal nila. Kanat bainahu wa baina akhihi sahna amin aun pagambulda. Na pilay nagambulda diyaw. Inama nagambulda anak. May ta nagambulda iban anak. Inanak maba mag-asawa, inama mabaday sa mag-asawa. Astagfirullahaladzim.
ay nakita niyo umatod pagkabayaan na to, say naturun na to, uno in kabayaan sintuhan, hamasa ini, amo in priority hinangon sintiap-tiap siulakan, sa babyari kita niyo halom simpit na. Fakala sallam, fakala Allah, anziru hajaini hatta yastaliha, salas marra. Bialikan anziru. Nauno, pindingon. Sehingga sila magsulot, haway nagpasulot. Nato ha, tataga din tao rito, na kami lang na hadlaw kamatay maghukom. Ayaw, ay ka magsusay. Ay ka magsusay, kabtangan nagsusay sa nimbihan. Aun kaluhay hido kay mo sintuhan. Kaya mulan sangan kawajunjungan mo alayhi salatu wassalam. Ay mo na pabutin adlaw isnin, ay mo na pabutin adlaw khamis. Pagsulot na kamo hisiyusin makauna amot tinlawin dayaw ko Allah subhanahu wa ta'ala. Tayong hugim bayta sinjunjungan. Qala sallallahu alaihi wasallam akhrajahu Abu Dawud. La yahillu li muslim, di tuud mahalal, di tuud manjari ha muslim usug ibang muslim babae an yahdura akhahu fawqa salas, in magbali pangatayan, in magambulda, makaliurayng hatuirum. Paman hajara fawqa salas, hisiyusin nagambulda, tuirun tuy adlaw way nasunod. Pamata dhalik, iabutan sila sing kamatay, dakhalan nar, harap nila paapinal ka jahannam, siniukab ka nila in lawang sisuwa. Mga anak ko, pila tahun na nagambulda, inhang karahim, inhang kalombay, inhang kalom kauman, in nagbabagay. Allah subhanahu wa ta'ala maluwi katutan. Misan pa biya din lagusin dosa na to, misan pa na biya bukallaw din dosa na to. Nagtataka din Allah ta'ala mga yung kita niyo kaampunan. Indo sa tanong sindong nagtataka dari nama adlaw. Inadlaw nagtataka dari pamarung. In ulung iwan sinla sa kato tanyo. Si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga anak ka po. Yadtuin mga yaamalan si mga bariman. Sumunod, betaan kita niyo yaamalan si mga bariman. Ayat Hasuratu Ali Imran ayat hanggatus katluan tagupan. Uno yan tuan ini amalan si mga bariman yan. Usugi man babay. Alladzina yunfikuna amwalahum, alladzina yunfikuna bisyarra'i wal-dharra' wal-qadhimina al-ghayz والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sifat si mga sila nagparuntungan dunya, iban magparuntungan adlaw kana. Uno ninang nila yan, nagtuyo sila limawag sinigma. Nakalawag man sila, kaya nila yung suko nila, kaya nila yung suko sin ahli nila, ang panila tiyo na yung suko sin Tuhan nila. Hakasigpitan, iban hakaluhayan. Tiyo na nila hakasigpitan, iban habukun hakasigpitan. Nguyan mga anak po, nah, uno pembeta hindi sifat nila yan. Wal qazimin al ghaiza,
Pagdugalan sila. May sila pagdugalan, pero wala sila iblis. Sa di nila ipaglao, sindugal nila. May sabab mataod na nagdugal, kaya laos man nagsusun. Aw na buka ma, uy niya kasayuan, biyakanin anak niya. Ay, ikaw na, haraan pa sila, nagtangis na nama, may tanya na hinang. Narinak ako nahan, di maugmin saitan. Ang pembariman usog, ibang bariman babae, kadimin al-ghaid. Di nila hikalaw sinastun. Pagastulan sila, sa di nila ipaglaos. Hisinlausan nila, hisaitan ang kastulan nila. Naggula may simod sinanak, biya ka sinama. May tayad to, nagkalo iban sing classmate. Giapian sinambuok kinambuok, giapian sinambuok kinambuok, unin hinang niya, biya ka na yung suko niya. Nanabaka niya man yung suko niya, mundong na inadto. Nabukosad to ubat yung bihad turag po. Yung parakala sing bata-bata ni manjari lumamudin maas. Bata-bata sila, wayukuman nila, yanukuman yung namaas. May ta sila mang lamog-lamog. Na ay bari manusog, mamura hakarayawan. Ang bari manusog ibang babae, ibang pagastulan, dihilaos patao sa ingkari nila. Harap pasaitan, sa mapamoto'y ato nila. Uno pa mga tuhan, wala pinanin nas. Bayang ulungon, bayang ampunon. Siya pa yung piyagdusahan, siya pa yung madtuan, punakulong niya. Hamasa na ito yung ituan, uy, wailong na piyagpangkat na mo. Ako pa yung nagdusa, ako pa yung madtuan. Naraka po. Aun hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasurun kau sulwa rahmat niya. Pasurun kau sulwa way napaghisab ka niya. Amun tao bayang ampunon ang aun nagdusa, siya pa'y nagdusa, at tawasin o nagdusa, pagmaap niya na. Magkarunahan kita niyo mga anak kapo hamasa na to ini. Pampunta biya, nanabaw to tintaw. Di matod siliwat. May talong nga mangin pangatod mo ka ako. Takad ka lang na buong, kumako pistol. Astagfirullah natin. Sipat si bariman usog, ibang bariman babae, mapukpuindukan. Sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dafa'a ghadabahu, dafa'a Allahu anhu azabahu. Siyusin tauriukalan, napukpuindukan niya, tampanan siya sinallahu ta'ala adlaw kana dengan siksa. Tulad niyo mga tuan, wal'apina anin nas, bayang ulungon, ibang bayang ampunon. May masuk pa kulong niya, na ka mo magkarit. Di ko palang namatay may pagsulot biyang, may masuk pa. Tuhan mo Rabbul Alamin, nagpapanjari kayo mo, nagpapanjari singkatan, tayo mo kimbayta. Ghafiriz zambi wa qabilit tawb, mangangampun, bayang ulungon, mapati maapun. Tuhan mo pa isa. Ini kau manu siya kau magkahi. Iukab na kay murihan na kau kunsi, yahan na kau lawang, gaitaan na kau inindan pasulwa sa kanilang muri na ako lumabay, may masuk pinatay ko. Ayaw mga anak apo. Na insipat si bariman usog, ibang bariman babae. Al-qazimin al-ghaid, pagdukalan sila, sa di nila hinangon. Maaon yung pagsagga,
Sa di sila tumagad, sintuirong tuyad lang. Mabuga sila rin mara, sin isnin iwan hamnis. Mabuga sila rin makasungod, sin isnin iwan sin hamnis. Wallahu yuhibbul muhsinin. Inallahu subhanahu wa ta'ala siap lang. Bukun hadya, pakampung mo, bukun sadya, pauno mo, ipagampun ibang pagmaap, saplakan. Maita, wallahu yuhibbul muhsinin. In Allah subhanahu wa ta'ala. Kalasahan niya, mga ipon niya, nakahinang sinto na sabot taniw yan to, mamura siya hakarayawan. Sali da harwa kahala nakasigpitan iwan mo kung nakasigpitan niya unda siya. Iwan indugal niya rin niya hilaus sa gaman mga to siya harap pa saitan. Iwan bayang ampunon siya, bayang maapun siya ang bihat tudagbus. Wallahu yuhibbul muhsinin. Intong bas kanila palman sinallahu ta'ala ulaika jajauhum maghfirah. Sila yadtu intutumbasan sinallahu ta'ala kaampunan min rabbihim dahil nga Tuhan nila wa jannatin tajri min tahti al-anhar iwan anugharaan sila sinallahu ta'ala kakukuyakan nila biasib bihaw nini pialano na sintaw inigad bud intaas bud inuno pa inigad dakat sambil malambah dumamad to kumulang habuhangin simbuhi pa siya hilubong nembaran niya na singkuyag jannatin tajri min tahtihal anhar kakuyagan kaniya maganud-anud in kakuyagan kakitaan simmata niya khalidina piha kakkal silaro na karayawan yan wa ni'ma ajrul amilin payman sinallahu ta'ala tumbas na mo hianughara na mo hamanga ipon na mo nakatatas di hadunya iagad nila yung kabayaan sintuhan nila wala nila iagad yung kabayaan nila payman sinallahu ta'ala tumbasan na mo sila sinnimat sa taud-taud kalna naparayaw nila inamal nila na murah-murahan mga anak po ini bulan sangan na to ingin hawabaran na to sin kakuyagan dengan Allah subhanahu wa ta'ala uuhun na to injasad na to uuhun na to inyawalihan na to patay mauntan niyo sing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala tubtub na rin to nasal Allah subhanahu wa ta'ala التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين والمقبولين في الدنيا والآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.